I gdje ste bre ljudi, evo nas u Nikola Pro Gaming i danas nećemo raditi ništa posebno. Samo sam htio da kažem da se vraćam YouTube-u, nedostajalo su mi videi, konačno sam vratio Hypercamp i molim vas, to što se sad ja vraćam, molim vas ostavite jedan veliki like, subujte se na kanal, komentarišite, posebno zato što sad dolazi i LOL, tačnije da LOL, možda ponekad snimam kantere, ali obično ćemo LOL snimati. Zato vas molim da ostavite jedan džinovski like i da se subscribe-ujete naravno na kanal, ostavite neki komentar i da proslavimo kad stignemo do 100 subscribera, mada verujem da će to za 100 godina, ali ostavite like, subscribe, share, pause.